Кадырман көрүүчүлөр, Манас ТВ каналында Куттуу Рамазан берүүсү менен кайрадан жүз көрүшүп жатабыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу. Баарыңыздардын кутман кечик каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ошентип Рамазан аяктап жатат, орозобуз дагы бүтүп жатат. Ороз айтка саналуу күндөр калды. Ошол бүгүн ошол майрам деги эле ороз айтты кандай тособуз, деги эле майрамдардын мааниси, өзгөчөлүктөрү кантип өткөрүү керек экендиги жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинен профессор Кемал Полат агай келди. Жана ошондой эле теология факультетинен кенже илимий кызматкер Шахмардан Орунбеков агай. Кандайсыздар агай? Жакшы көрөсүздарбы? Рамазанды жакшы өткөрүп атасыздарбы? Шүкүр. Жакшы өткөрдүк. Байрама яклаштык. Хайырлысыйла. Агай, биз ошентип саналуу күндө, саналуу мүнөттөр калды. Ороз айтка дагы жакындап калдык. Деги эле бүгүн майрам деген эмне? Ошол ороз айт бизде айт деп айтылат. Жалпы майрамдардын ичине кирет. Майрамдын мааниси кандай? Лексикалык мааниси, терминдик мааниси боюнча айтып берсеңиз жалпы көрүүчүлөргө. Çok teşekkür ederim. Sözlerime başlarken bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bildiğiniz gibi kelimelerin bir sözlük anlamı, bir de terim anlamı vardır. Bayram da bir sözlük olduğuna göre bayram kelimesi Türkçeleşmiştir artık. Türkçe bir kelimedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde bayram kelimesinin sevinç, neşe ve eğlence günü olarak adlandırıldığını, anlamlandırıldığını söylüyor. Kaşgarlı diyor ki bir yer ışıklarla, çiçeklerle süslendiği zaman oraya bayram yeri adı verilirdi ve oranın gönül açan yer olarak bilinir, tanınırdı. Dolayısıyla her dilde, her kültürde, her millette bayram kelimesi farklı sözcüklerle ifade edilebilir. Bildiğiniz gibi Arapçası Eid demek. Hatta kutsal mübarek bir gün olduğu için Eidun mübarek diye de tabir edilir. Bütün milletlerde farklı sözcüklerle anlatılsa da bayram aslında şudur. Mesela hatırlanması gereken, sevindiren bir olayı ifade eder bayram. Kazanılan bir zaferi ifade eder. Kötülüklerden, sıkıntılardan, belalardan kurtulmayı ve bütün bu olay ve olguları milletçe birlikte yaşama ve kutlamayı ifade eder kısaca. Саламатсыздарбы агай, ошо сөзүнүн башында жалпы көрүүчүлөргө жалындуу ысык саламын айтуу менен сөзүн баштады. Сөзүндө бүгүнкү ошол айта турган сөзү, сүйлөй турган сөзү ошол майрам. Бизде майрам, түрк тилинде байрам деп айтылат. Ар бир элдин ошол өзүнүн түшүнүгүндө майрам деген сөздүн негизи эле дейт, ошо ар бир сөздүн терминдик жана сөздүк мааниси болот дейт. Майрам деген сөздүн сөздүк маанисине карай турган болсок, атабыз Кашкарлы Махмуд өзүнүн Лугату ат-Түрк деген китебинде ошол майрам деген сөз бул кубанычтуу, азем, көңүл ача турган бир күн деп эсептеген дейт. Анан бул майрам деген негизи кайсыл бир жерде ушундай бир гүлдөр, ар түрдүү шарлар илинип турган болсо, ошол орундукту майрам көңүл ача турган бир жер деп ачыктап өттү да. Андан башка ошол ар бир элдин өзүнүн тилине жараша бир майрам деген сөздү колдонушат. Мисалы бизде түрк элдеринде майрам, бирок арабтарда Eid деп айтылат дейт. Eid деген бул майрам деп айтылат дейт. Эми бул майрам өтмүштөгү кандайдыр бир жакшылыктарды эскерүү болуп эсептелинет. Кубаныч күндөрдү эстөө болуп эсептелинет. Кубаныч күндөрдү, өтүп кеткен кубаныч окуяларды кайрадан жандандыруу, эстөө болуп эсептелинет дейт. Же болбосо жеңишке жетүү. Кайсыл бир учурда бир согуш болгон, мамлекеттер арасында душманды жеңип өткөн, ошол жеңиш илгертен бүгүнкү күнгө чейин эскерилип келет. Ошол дагы бир майрам болуп эсептелинет дейт. Андан башка баягы кайгылуу күндөр, ошол кайгылуу күндөн кутулгандан кийин ошол күндө биздин ата бабаларыбыз кайгыдан чыккан,
ачарчылыктан чыккан же ушундай бир оор күндөн жакшы жеңил жолго түшкөн деген максатта аны эскерип туруп ошол күндө аябай шаңдуу бир эскерүү иретинде майрам кылышат дейт. Негизи жалпысынан алганда ошол кутулуу бир максатында жасалган бир иш-чараларды жалпылап майрам деп айтабыз. Демек майрам деп жалпы бир өтмүш үчүн же болбосо бир жакшы иштин бүтүшү же бир жаман иштин бүтүшү негизинде жалпы коом бир мындай топтолуп бирге майрамдоо, жакшы кубаныч өткөрүү экенин билгизет экен. Ага, эми айтсаңыз, бул майрамдардын коомубузга кандай пайдалары бар да? Биздин коомго, элге, журтка эмне пайдалары бар? Кандай жакшы жактары бар? Ошол боюнча да айтсаңыз. Teşekkür ederim. Bu soruya cevap verirken şöyle düşünelim. Bayramlar bildiğiniz gibi dini bayramlar ve milli bayramlar diye ikiye ayrılır. Müslüman toplumlarda 2 tane dini bayram var ama her bir toplumun milli ulutluk bayramları var. Bu sorunun cevabını ikisini beraber düşünerek cevaplayacak olursak şöyle söyleyelim. Bir kere bayramlar, dini bayramlar insanın dini duygularını, dini şuurunu kuvvetlendirir. İnsana yeni bir coşku, yeni bir heyecan, yeni bir çalışma azmi kazandırır. Mesela oruç tuttuk, bayrama geleceğiz. Bayramda oruç tutmayan insanlar, oruç tutan insanların sevincini, coşkusunu, o huzur ve mutluluğunu gördüklerinde onlara da oruç tutma azim ve gayreti gelir. Gelecek Ramazan'da ben de oruç tutayım, ben de bu bayram sevincini yaşayayım diye düşünür. Bayramlar toplumların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının geliştiği ve bu duyguların insanın yüreğinde, ruhunda, benliğinde yeniden canlandığı günlerdir. Агайыбыз ошо сиздин айткан сурооңузга жооп берерден алдын ушул нерсени эскерүү иретинде айтты. Майрамдар диний жана улуттук майрам болуп каралат дейт. Диний майрамдарга келе турган болсок, диний майрам бул адамдын жан дүйнөсүнө таасир эте турган, жан дүйнөсүнүн ушул руханий байлыгын байыта турган бир өзгөчө бир көрүнүштө болот дейт. Ошол майрам болгон учурда башка адамдардын, орозо кармабаган адамдардын көз карашында ушундай бир эс калтырат дейт, элес калтырат. Аттең ушу мен дагы ошолор сыяктуу бир орозо кармаганымда мен дагы деп мындай бир ичинен бир сезим пайда болот. Кийинки жылы буюрса мен дагы орозо кармаймын. Анан ушул майрамды мен дагы орозо кармап туруп, андан кийин майрамдаган адамдар сыяктуу мен дагы ошондой кубанычка бөлөнөмүн деген бир мындай бир үлгүлүү өрнөк калтырат дейт да, ошо орозо кармап андан кийин майрамдаган киши. Анан майрамды майрамдоодо дагы бир өзгөчөлүгү ошо коомдо ынтымакты, биримдикти, бири-бирине болгон сүйүүнү, бири-бирине болгон жакшылык кылууну жандандырган бир өзгөчө бир орду бар майрамдын дейт. Улуттук майрамдардан da айтып өтсөңүз агай кыскача. Evet, şimdi ulutluk bayramlar ve dini bayramların calpını düşündüğümüz zaman bayramlar hayata tutunmanın, hayatı anlamlandırmanın günleridir. Bazen insan böyle hayatın akışına kendisini kaptırır ve yaşadığının farkında olmaz. Bayram geldiği zaman yeniden kendine gelir, hayatı anlamlandırır, hayatı sorgular. Ben kimim, bu dünyaya niçin geldim, nasıl yaşayacağım, nasıl yaşamam gerekir diye düşünür. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözü var. Adamga en kıyın, kün sayın adam bolu. İşte biz bazen insanlar böyle çalışma, geçim teminiyle uğraşırken insanlığını unutur. Bayramlarda tekrar o insan olmayı hatırlar, kendini sorgular ve yeniden tamir eder. Dolayısıyla bayramlar hayata tutunmanın, hayatı anlamlandırmanın günleridir. Bu milli bayramları düşündüğümüzde milletine, devletine, bayrağına, milli duygularına sahip çıkar. Dini bayramlarda da insan dini yaşarken, hayatı yaşarken eğer dini görevlerini
aksatmışsa onları, hayatını sorgular ve böyle yapmam gerekir, ben Müslümanım, bana böyle yakışır diye hayatını yeniden anlamlandırır ve yeniden bir canlılık kazandırır diye düşünüyorum. Ушул майрам жөнүндө агайыбыз өтө терең маанидеги сөздөрүн айтып өттү. Майрам бул адам баласынын жашоосунун маңызын чыгара билген бир маңыздуу бир көрүнүш дейт да. Ошол адам баласы иш менен алек болуп, жашоо, турмуш, тиричилик деп эле оокат менен эле алек болуп жүрүп, өзүнүн өздүгүн унутуп калат дейт да, инсандык абалын унутуп калат. Майрам келген учурда адам өзүнүн ошо асылын кайрадан жандандырат. Майрам менен жашоодо дагы тик турат, бутуна турат десек да болот дейт да. Кайрадан жанданып, баягы алсырап, үмүтсүз болуп, көңүлү чөгүп турганда майрам менен кайра өзү жанданып болот дейт. Ошол учурда майрам жашоонун маңызы баягы алдыдагы үмүттөрдү дагы жандандырат дейт. Баягы Чыңгыз атабыз айткан го, адамга эң кыйын күн сайын адам болуу. Ушул сөздү дагы айтып, баягы күндө адам болууну кээде адам баласы унутуп калтырат. Ошол нерсени майрам эсине салат. Майрам болгондо, карачы ушундай деп баягы кайгы күндөрүн унутуп туруп, кайрадан жаңылануу бир абалга түшөт. Майрамдан кийин бир жаңы бир изге түшөт дейт да. Анан ошол эле учурда жашоонун негизги максатын эске салат майрам. Өзүнүн каяктан келди, эмне кылыш керек, эмне кылып каяка баратат, кантип иштерди жасаш керек, ошол өзүнүн алдыдагы койгон максаттарын, адамдык максатын майрам эсине сала турган бир көрүнүш дейт. Ошол эле учурда баягы диний майрам, анан кийин улуттук майрам болуп каралгандай эле, диний майрам бул адам баласынын ибадатка болгон кызыгуусун арттырат. Ал эми улуттук майрам бул адамдын өзүнүн улуттук баалуулуктарын, мисалы байрагына, мекенине, тилине, ошол жашап жаткан аймагына өзгөчө бир сүйүүсү пайда болот. Ошол майрамда көрүнүштөрдү көрүп туруп, ичинде бир башкача бир сезимдер пайда болот. Мисалы бизде гимн ырдалганда ичинен колуңду жүрөгүңө коюп алып туруп бир өзгөчө эме болосуң да. Менин өзүмдүн мамлекетим бар, менин байрагым бар. Мен ушундай бир мамлекетте жашаймын деп ичиңден бир сезимдер ойголот го. Ушул сыяктуу эле майрамда ошондой бир көрүнүштөр болот деп айтат. Devam edecek olursak, bayramlar sosyal dayanışmanın, kardeşlik duygularının yeniden yeşerdiği günlerdir. Biliyorsunuz bu milli bayramlarda insanlar sosyal dayanışma içerisinde olurlar. Yani zenginler fakirleri düşünür, hastaları ziyaret ederiz. Bakınız mesela günümüzde en önemli problemlerden birisi bence akrabalar arasında bile bir uzaklaşma oldu. Herkes geçim teminiyle, hayatın zorluklarıyla mücadele ederken eskisi gibi akrabalar bir araya gelemiyor. İşte bu bayramlar böyle sosyal dayanışmanın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeniden yaşandığı günlerdir. İşte bu toplumda fakir fukarayı gözetiriz, hastaların halini hatırını sorarız, akrabalarımızla yeniden tanışır, kaynaşırız. Şimdi birçok insanın birçok evladı, torunu oldu. Görüşmeyince bunlar birbirlerinin akraba olduğunu bilemezler. Ama bayramda bir araya geldiğinizde hepimiz biliyoruz, yaşarız. Hatta böyle bazı insanlar torunlarını, değil mi, böyle toplayıp bir 20 tane torunu olmuş, beraber fotoğraf çekiyor, onlar kaynaşıyorlar, görüşüyorlar. İşte bu bayramlar, gerek milli gerek dini bayramlar böyle sosyal dayanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik günlerinin yeniden yeşerdiği, yaşandığı günler olur. Şu майрамдар негизи жалпы майрамдар коомдук таасири өтө чоң дейт да. Жалпы элге аябай таасири жок. Көп дейт. Бул мисалы туугандар арасында, анан ооругандардын, мисалы ооруп жаткан адамдарды эстөө, барып аларга зыярат кылуу, жакын туугандарды эскерүү, үйлөрүнө барып аларга конок болуу, ушул майрамдарда бул нерсе ишке ашат дейт да.
Өзүңөр билесиңер дейт, акыркы учурларда адамдар бири бири менен болгон алакасы, мамилеси, керек болсо бир туугандар дагы бирге боло албай калган учурлар көп кездешип жатат дейт. Ушул майрамдар себеп болуп, кайсы бир майрам себеп болот да, анан баары бир үйгө чогулуп, ал жерде өзүнчө ушу баарлашып, ичтериндеги баягы сагынычтарын чыгарып, бири бири менен кучакташып, баягы кичинекей наристелерине чейин чоң ата, чоң эне неберелерин баардыгын чакырып, бир үйдө ушундай отуруп сүрөткө түшүшүп, аябай бир өзгөчө бир эме болот дейт да. Бул диний майрам болсун, улуттук бир кайсы бир майрам болсун, айырмасы жок. Ушундай чогулууда, бири-бирине жардам берүүдө коомдук аябай чоң пайдасы бар дейт. Мисалы, ооруган кишилер унутулуп калат көпчүлүк учурда, эч ким аларга эстетиле болбойт. Анан ошол учурда бири-бирине эскерип, барып зыярат кылышат. Бир туугандар бири-бирин, мисалы, жумуш деп эле, иш деп эле, дүйнө деп эле бири-бирине зыярат кылууну унутушат. Ушул майрам себеп болуп, адамдар ортосунда бир жакындоо пайда болот, туугандык, биримдик, ынтымак пайда болот деп айтат. Bayramlar ruh, mana ve merhamet günleridir. Mekanikleşmiş dünyaya ruh gelir. Katılaşmış kalplere merhamet gelir. Bayramlar böyle zamanlarda insanlar kendi menfaatine çalışır ya. Bayramlar şahsi menfaatlerin değil, toplumsal ortak değerlerin günleridir. Yani bayramlarda şahsi menfaat değil, fırsat günleri sayılmaz. Böyle değer günleri, değerlerimiz, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizin ortaya çıktığı, yaşandığı günlerdir ki bayramlarda değer odaklı davranışlar daha çok dikkatimizi çeker. Fırsat ve bencillik değil, değer odaklı toplum yapan, bizi biz yapan değerler bayramlarda daha çok ortaya çıkar. Ушул биз сөз кылып жаткан майрамдар негизи рух, жан дейт да, жан дүйнө. Анан ушул мээримдүүлүктү чагылдырган, мээримдүүлүктү өзүнө алып жүргөн бир көрүнүш дейт. Майрамдар дейт, жалпынап адам баласынын жалпы коомго пайдасы тиет дейт да. Жеке кызыкчылыктарды бир жака коюп, коомдун негизги пайдасын максат кылат. Жеке кызыкчылык, жеке мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү өзүн көздөгөн адамдардын дагы оюн бир жерге коюп, жалпы коомдун кызыкчылыгын эске салган эме дейт да. Мисалы, улуулар кичүүлөргө, кичүүлөр чоңдорго сайгы, урмат сый менен, сүйүү менен мамиле жасайт. Ошол эле учурда адам баласы ошол бири-бирине жасаган мамилеси жалпы коомдук бир пайда болуп эсептелинет. Buna bir şey daha ekleyelim geçmeden. Bayramlar insanlığın onarılma günleridir. Demin bir cümleyle bahsettim. İnsan bu bayramlarda kendisini sorgular. Hayatı demin söylediğimiz gibi anlamlandırır ve bayramı çok güzel idrak eden, bayramı hak eden insanların o yüzündeki gülümsemeyi, kalbindeki sevinci görünce onlar da kendilerini onarır, kendilerini yeniler ve yeniden hayata bayramı hak edecek şekilde başlamaya karar verirler. İnsan bayramda bu insanlıktan çıkaran fiil ve hareketleri bırakarak kendini onarır, kendini sorgular ve insanlık çizgisine yeniden gelmesine bayramlar katkıda bulunur diye eklerim. Ошол сөздөрдүн улай эле бул майрамдар адамды жоопкерчиликке тартат дейт да, жоопкерчиликтүү кылат. Мисалы, ошол майрамга чыныгы акысы бар адам. Мисалы, орозону толук кармап чыкты 30 күн, андан кийин орозонун аягында бир майрамдай турган айт майрамга келгенде, баягы адамдын жүзүндө ушундай бир жылмаюу пайда болот. Мен ушул нерсени ишке ашырдым деп сүйүнүп, баягы жерде хак этет дейт да, мындай чынында ошол адам акылуу да, ошол жеңишке жеттим деп айтат. Ошол абалды көргөн бер жактагы киши, мисалы, орозо кармабаган деп айталык, орозо кармабаган киши дагы ичинен өзүн бир суракка алат дейт. Мен дагы ушул адамдай кубансам, мен дагы кийинки жылы буюрса орозону толук кармап, ушул майрамга мен дагы акым бар да, мен дагы майрамдаймын, ушундай майрамдаймын деген бир көрүнүш менен өзүн өзү ушундай бир жоопкерчиликке тартат дейт.
О агай, сиз айтып өткөндөй эле, демек бул майрамдардын коомубузга өтө чоң пайдалары бар экен. Өзгөчө бизде баягы унутуп калган баалуулуктарды кайра жандандыруу, социалдык жактан бири бирине карым катнашы, бири бирине жардамдашуу, зыярат кылуу деп жана өзүн эң негизгиси бул күндө дагы бир өзгөчө күн болгондуктан өзүн эстеп, сурак кылып эстеткенин айттыңыз да. Жогоруда деле айттыңыз агай, негизинен бул майрамдардын биздин баягы улут катары, миллет катары эл болгонубузга кандай бир байланышы бар? Негизинен айтып өттүңүз, дагы да ошол нерсени ачып кетсеңиз бир азчы. Биздин мисалы улут катары калыптануубузга, бир эл катары калыптануубузга булардын майрамдардын салымы канчалык деңгээлде агай? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Bu genelde milli bayramların daha çok bu konuda katkısı olduğunu düşünüyoruz. Sizler de bildiğiniz gibi bayramlar bir milletin egemenliğinin, bağımsızlığının, millet olmanın anlamını kazandırır. Bağımsız olmayan milletler bayram kutlayamaz. Düşünün ki bir milletin devleti yok, bayrağı yok, bağımsızlığın yok. Onun bayram kutlaması mümkün değil. Dolayısıyla bayramlar millet olmanın anlamını insanlara öğretir. Milletin birlik beraberlik içerisinde milletin her fertinin aynı duyguyu, düşünceyi hissetmesi, milletine, değerlerine, ailesine bağlanması, devletine destek vermesi gibi duygular bayramlarda had safhasına çıkar. Dolayısıyla bakın mesela ben daha önce Nevruz Bayramı'na gittim. Kırgızistan'da Nevruz çok anlamlı ve daha derin, daha güzel kutlandığını gördük. Oradaki o insanların, gelen bütün insanlar aynı duygu ve düşünceyi hissediyor. Bayrak dalgalandığı zaman atın üstünde bir yiğit bayrağıyla geçerken işte bakınız belki farklı kabilelerdeniz, farklı bizim tabirle sülaledeniz ama orada millet olma bilincini kazanıyoruz. Benim şahsi oyuma göre millet olmadan bağımsızlığımızı koruyamayız. Bağımsızlığımızı korumada zorluklar çekeriz. Millet bilinci çok iyi olursa dini cahtan düşündüğümüz zaman ümmet bilinci de ona göre anlamlı ve önemli olur. O yüzden bu dini ve milli bayramların beraber düşündüğümüz zaman millet olma, bir olma, beraber olma, değerlerimizi koruma. Mesela bir savaş olduğu zaman biliyorsunuz içerideki bütün dargınlıklar, kırgınlıkları, tartışmaları, küskünlükleri unutur, oraya yöneliriz. İşte millet bilinci budur. Bu bilinci ne kadar güzel ayakta tutar, bütün fertlerin gönlüne yerleştirirsek, bağımsızlığımızı ona göre korur, bayramları da daha güzel yaparız diye düşünüyorum. Бұл майрам ушундай бир өзгөчөлүккө ээ, кайсы бир мамлекет эгемендүү бир мамлекет болгондо гана ошол өзүнүн майрамын майрамдай алат. Эгемендүүлүк эркин бир мамлекет болбой туруп эч бир майрам майрамдалбайт. Азыр канча бир элдер бар, өзүнүн жеке өзүнүн мамлекети жок. Ошол мамлекети жок бир эл элдик, улуттук баалуулуктарын сактап кала албайт дейт. Бул эгемендүү болгон бир мамлекетте өзүнүн өздүк майрамдары майрамдалат. Майрам аркылуу ошол өзүнүн мамлекеттик баалуулуктары, улуттук баалуулуктары дайыма сакталып келет дейт. Мынакей дейт, мен ошол кечээ майрамда барып катыштым, ошол майрамда карап турам өзгөчө көрүнүштөр болду дейт. Бүт адамдардын ою, пикири, көңүлү, кубанычы бир жерден көрүнүп турат, бир жерден чыгып турат. Бул деген сөз ошол өзүнүн келечегин, түбөлүктүүлүгүн көрсөткөн бир көрүнүш дейт да. Ошо улуттук майрамдар болсун, диний майрам болсун, кандайдыр бир алдыда бир кайгылар боло турган болсо, согуш чыгып кете турган болсо, душманда баардыгы бир жерде, бизде кыргызда айтат го, Манас атабыздын 7 осуятында бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаруу. Ошондой бир түшүнүккө дароо топтоло калышыптыр.
жабыр тарткан тарапка ушунчалык тездик менен жардам көрсөтүүнүн эмесинде болушат, сезиминде жашашат дейт. Анткени бир улуттук бир эмеге байланышкан дейт да. Эгерде дейт бир улуттук баалуулукту алдыга койсок, ошондо биз диний бир үммөт дагы боло алабыз дейт. Улуттук баалуулугубузду бекем сактасак, үммөт болгон сезимибиз дагы бир жерден чыгат дейт. Ошол себептен баардыгыбыз ушул майрамдарга маани бериш керек. Майрамдарга дагы өзгөчө маани беришибиз керек. Bir cümlede ekleyeyim. Milli bayramlar millet olma bilincini geliştirir. Dini bayramlar ümmet olma bilincini geliştirir. Biz bunların ikisini beraber götürürsek o zaman bayramı daha iyi anlamış, daha iyi idrak etmiş oluruz. Bir şeyde bayramlar aslında bizim gibi düşünmeyen başka insanlara gösterdiğimiz saygının, sevginin ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Yani bayramda biz mesela bizim sülaleden olmayan, bizim urudan olmayan, bizim gibi düşünmeyen insanlara da biz bayramın hatırına hoşgörüyle, sevgiyle yaklaşırız. Onu da bağrımıza basarız. İşte zaten millet olmak bu. Millet derken biz şunu da çok iyi ayıralım. Irkçılıktan bahsetmiyoruz. Bakınız Kırgızistan'da 70 küsür farklı millet yaşıyor. Ama Kırgız vatandaşı olmak, Kırgız devletine bağlılık fikri hepsinde üst düzeyde olduğu zaman işte biz Kırgız milletiz. Bu çok önemli. Buna ben çok önem veriyorum. Dediğim gibi işte milli bayramlar bu millet bilincini, dini bayramlar da ümmet bilincini geliştirir. Bir misal vereyim Türkiye'den. Biliyorsunuz Türkiye'de askerler askere gittiği zaman bir ay sonra yemin merasimi olur. Orada insanlar gelir, Türkiye'nin her bir ilinden komutanın önüne gelip ödül alırken mesela Kemal Polat Erzurum Emret Komutanım der. Diyarbakır'dan, Edirne'den, Kars'tan, Kırgızistan'ı söylersek Isıkgöl'den, Narın'dan, Talas'tan, Oş'tan, Calalabad'dan düşün ki insanlar askere gelmişler. İşte burada bir birlik görüyorsunuz. Mesela hacca gittiğimiz zaman da İslam ümmetinin birliğini görüyoruz. Bunlar çok önemli değerler. Bunların değerinin, öneminin farkında olmak gençlerimize, nesillerimize bu duyguyu, bu bilinci vermek durumundayız. Улуттук майрамдарыбыз бул улут бойдон калууну, диний майрамдарыбыз үммөт болуп калууну калыптануубузга себепкер болот, сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол себептен диний майрамыбыз болсун, улуттук майрамыбыз болсун, муну калтырбай маанисин, маңызын чыгарып жашаш керек. Мисалы улуттук майрамдарыбызда адамдар бири-бири менен болгон сүйүүсү, бири-бирине болгон жакшы көрүү сезимдери, толеранттуулук сезимдери ортого коюлат. Ал кайсы улут болбосун, кайсы уруу болбосун, урууга бөлүнбөстөн бир болуп туруп ошол майрамды шаңдуу кылып өткөрүшөт дейт. Мисалы дейт Кыргызстанда дагы 70-тен ашуу улут жашайт. Эгерде ушул улуттук майрам Кыргызстандагы улуттук майрамды биздин майрамыбыз деп туруп башка улуттардагы, башка уруулардагы кайсынысы эле болбосун, баардыгы кыргыз деген бир жан эмени айтып алдыга кое турган болсо, ошол анда уже бул жерде биримдик пайда болот, ынтымак пайда болот. Ошондо анан жакшы иштер жыйынтыкталат, жакшы иштер ортого коюлат. Мисалы дейт, мына аскерге барганда бир ай кызмат кылгандан кийин ант берүү аземи бар. Бизде дагы бар, Турцияда дагы бар. Агайыбыз ошо Түркияда айтты, мисалдарын айтты. Аскер чыгат, аты жөнүн айтып, мен ушул командирмин, Эдирнеден келгенмин, Бурсадан келдим, же Диярбакырдан, бизде Кыргызстанда Ысык-Көлдөн, Жалалабадтан, Таластан, Нарындан деп ошо Кыргызстандын жети булуңун ар жагынан келген аскерлер чыгып өзүн көкүрөгүн мындай тик тургузуп, кыргыз үчүн жанын берүүгө даяр болгондугун ачыкка чыгарып, ант берген аземин мындай байкасаң дейт. Ошол жерде бир сезим пайда болот. Башка майрамдар, мисалы, ажылыкка барганда бүтүн мусулман калкы
başı birigip ошол жерде dini bir ümmetin bir жерге kelip bir şakektin içine kirip bir ramkanın içinde bardыгы bir pikirde, bir oyda, bir sezimde болгонун көрүүгө болот дейт. Ошол себептен бул диний майрам болсун, улуттук майрамдар сөзсүз түрдө адамдын эмесине таасир этет, коомго пайдасы бар деп сөздөрүн ушундай айтты. Демек өзгөчө мага агайдын могу жери аябай жакты баса белгиледи. Бул аскерде ант берип жатканда биз баягы улут катары, бир эл катары өзүбүздүн калыптануубузду, өзүбүзгө ошол өлкөнүн, ошол улуттун, мисалы бизде кыргыз жаран дейт, ошону билесиң, ал эми ажылыкта болсо үммөттүн бир сезимин, үммөт ким экенин билесиң. Ошол жерде бир эмени мен калтырып кетиптирмин. Бул жерде де бир нерсени эске салуу керек дейт. Биз улутка бөлүнүү, урууга бөлүнүүнү эмес, bir болууну бул жерге эме кылуу. Мисалы, уруу болуп бөлүнүү бул өзү негизи жаман көрүнүш дейт. Жат көрүнүш, адамдын табиятындагы, адамдардын ортосунда мындай бир жамандыкты алып келген. Уруучулукка берилип кетүү. Нацисттик, менин уруум өйдө, сенин урууң ылдый, менин улутум өйдө деп мындай. Болбосо бардык адам бир да. Ошону айтты. Агай, өтө сонун айттыңыз, бул майрамдардын маанисин, улуттук майрамдар, диний майрамдар деп, чында саналуу мүнөттөрдө бизге орозо айт кирип келип жатат. Ошо орозо айттын, ошо сиз кантип майрамдалыш керек экенин айтып өттүңүз да, ошо орозо айт кантип майрамдалыш керек, ошол орозо айтта эмнелерге көңүл бурушубуз керек, ошону айтып берсеңиз агай. Çok teşekkür ederim. Zaten bayramların fert ve millet için önemini anlatırken söyledik ama Ramazan bayramı özünce farklı ve bir ay boyunca Allah'ın emrine uyan insanların yaşadığı çok önemli bir sevinç. Dolayısıyla bayramın bayram olması için, Ramazan bayramının hakkıyla idrak edilmesi için neler yapmalıyız? Birkaç konuya değinelim. Arkadaşlar, bayram maddi ve manevi bir arınmanın ardından fıtrata dönüş, öze yöneliştir. Demin ifade ettik. İnsanın fıtratına dönmesi, özüne yönelmesidir. Bayramlar ibadettir. Bayramlar duadır, selamdır, sıla-i rahimdir. Dolayısıyla bu Ramazan bayramında selamı aramızda yayalım. Bir yıl boyunca gitmediğimiz, ziyaret etmediğimiz memleketimizi, annemizin, babamızın, sülalemizin yaşadığı yerleri tekrar gidip sıla-i rahim yapıp, mümkünse, imkanımız varsa onların hatırını soralım. Kardeşliğimizi, birliğimizi pekiştirelim. Bayramlar biliyorsunuz büyüklerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza ve komşularımıza karşı yeniden görevimizi hatırlatan günlerdir. Dolayısıyla onları tekrar hatırlayalım, hatırlarını soralım. Bayramda bayram olması için yetimlerin başını okşayalım. Onlara evet annesinin, babasının sevgisini veremeyiz ama bir abi, bir kardeş, bir büyüklüğümüzü gösterelim. İnsan sosyal varlıktır. Tek başına yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla mesela açıkça söyleyeyim, benim annem çok küçük yaşta vefat etti. Ben bu yaşta hala annemin dizine başımı koyup halimi, derdimi anlatmak isterim. Dolayısıyla bu yetimleri düşünerek onları yalnız bırakmayalım. Onların hatırını soralım. Kimsesizlerin kapısını çalalım. Muhtaçların ihtiyaçlarını giderelim. Bunu yaparken de mesela hastaları ziyaret edip hatırlarını soralım. Ben çok etkilendiğim ve hoşuma giden bir misal vereyim. Biliyorsunuz eskiden Kırgızistan'da bir aile çok fakirse, bir çocuk yetimse parmağına kırmızı kurdele bağlarlarmış. Çocuk bunu bilmiyor. Bayram dolayısıyla yapıldığını sanıyor. Ama halk biliyor ki, anlıyor ki bu çocuk yetim veya fakir. Onu gören bir zengin, merhametli bir insan çocuğun elinden tutup mağazaya götürüyor. Bir yeni elbise alıyor. Veya yiyecek alıyor. Veya onun hatırını soruyor. Maddi yardımda bulunuyor. Bu çok güzel bir şey. Niye güzel? Hem çocuğu rencide etmeden yardım etmiş oluyorsun. Hem de o çocuğun o duygusunu yaşamasını sağlıyorsun ki bu çok önemli.
Ramazan'ı fırsat, bayramı mükafat bilelim. Birbirimize soframızı açtığımız gibi Ramazan boyunca iftarlar verdik. Beraber toplu iftar programları düzenledik. Soframızı açtık. İnsanlara yemekler ikram ettik. Bayramda gönüllerimizi de açalım. Kırgın, dargın, küs, birbiriyle konuşmayan insan kalmasın. Bize gelmeyene biz gidelim. Bizim hatırımızı sormayana biz hatırımızı soralım. Biliyorsunuz hadis-i şerifte bir müminin 3 günden fazla bir kardeşiyle küs durması doğru değildir. Dolayısıyla bayramlarda gönlümüzü insanlara açalım. Gerçek bayram olması için kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı unutalım. Barış ortamını inşallah tesis edelim. Kine, öfkeye, hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım. Gerçek bayram o zaman olur. Bu bayram anne babalarımızı yeniden hatırını soralım. Onlara anne baba olduklarını hatırlatalım. Günümüzde maalesef biliyorsunuz huzur evleri doldu. İnsanlar kendi anne babasına bakmaz oldu. Dolayısıyla bu bayramlarda en azından o şeyi yeniden yaşatalım. Onlara annelik babalık duygusunu yaşatalım. Akrabalarımızı ziyaret edelim. Biliyorsunuz bizim kahrımızı çeken eşimizi memnun edelim. Çoluk çocuğumuzla daha çok ilgilenerek aile birliğini tesis edelim. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz ümmetinin iyiliğini isterdi. Biz de milletimizin, Müslüman aleminin, herkesin iyiliğini isteyelim. Peygamber Efendimiz'e bol bol selatü selam getirelim. Bütün müminler kardeştir. İlahi tavsiyesine göre birlik beraberliğimizi pekiştirelim. Kendimiz için istediğimiz güzellikleri, iyilikleri başkası için de isteyelim. Bu çok önemli bir şey. Bizim İslam dininde bencillik, egoizm, benim işim yürüsün, diğerine ne olursa olsun anlayışı yoktur. Uzatmazsam bir tane misal vereyim. Bakınız, Mahiriz hocamız Din ve Cemiyet adlı kitabında diyor ki, bir insan abdestini aldı hocam, yatsı namazına gidiyor. Niye? Cemaatle namaz 27 derece daha fazla diyor. Komşudan bir ses duysa diyor. Bir bağırışma, bir ses geliyor. Adam bana ne? Aile işine karışılmaz. Ben bir gideyim namazımı kılıp şu sevabımı alayım diye düşünürse gerçek mümin gibi davranmamış olur diyor. O insanın kapısını çalacak. Efendim aile işine karışılmaz ama sizin tartışmanız, kavganız eğer fakirlikten mi, açlıktan mı, susuzluktan mı? Ben komşu olarak sizin mutluluğunuza nasıl katkıda bulunabilirim diye söylerse diyor. Onların ihtiyacı varsa giderirse, namazını evde de kılsa aynı sevabı alır diyor. Bizim İslam dininde başkasını ne kadar mutlu edersen sen de o kadar mutlu olursun anlayışı vardır. Dolayısıyla bayramda bunu yapalım. Çok önemli bir şey daha söyleyip belki bitirebiliriz. Biliyorsunuz Ramazan boyunca çok güzel hasletler edindik. Barış ortamı oldu, ikramlarda bulundu, kardeşlik duygularımız gelişti. İbadet etmeyen insanlarımız ibadeti yaptılar. Bayramdan sonra da bu güzel hasletleri devam ettirelim ki bayram bayram olsun. Hocam daha iyi bilir camide. Bayram günü cami doluyor, ertesi gün 2-3 safa iniyor. İşte bu bayramda kazandığımız güzel hasletleri devam ettirirsek gerçek bayram olur. Ben bizim Erzurumlu evliya zatlardan birisinin güzel bir şiiriyle bu sorunuzu cevaplayıp bitirmiş olayım. Diyor ki, can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah affola, bayram o bayram ola diyor. Agayыбыз бул сагам аябай узун сүйлөп туруп алды. Мен токтото албай койдум.
Siz дагы айтпадыңыз десем болот. Аябай маанилүү сүйлөдү да, булардын баардыгын эми мен колумдан келишинче которууга аракет кылайын. Бул майрам материалдык жактан дагы, руханий жактан дагы адамды бир жаңыртат, асылына дöndүрөт дейт. Асылыга фытрат деп коет ислам динибизде. Төрөлгөндө энеден төрөлгөн таптаза бир наристе болосуң го, оюңда, ичиңде кириң жок, көңүлүң таптаза балагатка жеткенге чейинчи. Ошондой бир абалга кайрадан алып келет дейт майрам себеп болуп. Мына ошол себептен дейт, ортодо бир туугандык пайда болот. Алыста жүргөн тууган урукка барып зыярат кыласың, ооругандарды барып зыярат кыласың, жетимдерди барып көңүлүн аласың, чачын сылайсың, башын сылайсың, ата энелер тирүү болсо аларга барып туруп алардын батасын аласың, балдарың менен, кыздарың менен, үй бүлөң менен ушундай шаңдуу бир көрүнүштө майрамды өткөрөсүң дейт. Бирок тилекке каршы мындай кылбагандар да бар, көп. Бирок биз ушундай кылышыбыз керек да. Орозо айтта. Орозо айт, 30 күн орозо кармап, анан кийин ошол орозонун кармагандан кийин айттоо бул маанилүү иштерден. Канча адамдар жетимдердин башын сылоо бул аябай динибизде дагы негизи жалпы адам баласынын түшүнүгүндө жетимге ушундай кыйынчылыкка туш келген жесирлерге барып жакшылык кылуу аябай маанилүү сооптуу иштерден. Жетим дегенде мисалы өзүн дагы агай мисалын алып өттү. Мен ушул жашка келгениме карабай, мен дейт апамдын барып тизесине башымды тийип коюп, ичимдеги армандарымды апама айтып, ичимдеги эмелерди бошоткум келет. Бирок тилекке каршы мен кичинекей жаш кезимден эле апамдан айрылганмын. Апам кайтыш болуп кеткен. Болбосо бүгүн дагы каалаймын дейт. Ушул жашта туруп апамды барып туруп алаканын колун өпсөм, анын тизесине башымды тийип коюп туруп эме кылсам деп ушул сөздөрүндө кошуп өттү да. Демек бул жерде бир жетимдин ата энеге болгон муктаждыгы ошончолук чоң экен да. Биз дейт жетим балага, жетим кызга ата эне боло албайбыз. Бирок биз аларга ага боло алабыз, эже боло алабыз. Мындай бир чоң бир жакындык жардамыбызды көрсөтө алабыз. Ошол тарабынан биз жетимдерди колдоп, жетимдерге жакшылык кылышыбыз керек. Ушул майрам жетимдерди сылай турган бир күн, жетимдердин көңүлүн ала турган күн. Жүрөгүбүздү ушундай ачалык жетимдерге, муктаждарга, жалпы тууган урукка, жалпы мекендештерибизге көңүлүбүздү ушундай ачалык, баарыбыз кубанычка тололук дейт да. Илгерги дейт ушу биздин элди мисалга алып өттү. Илгери ушундай бир көрүнүш бар экен. Айыт күндөрү, майрам күндөрү жетим баланын жетим экендигин билгизүү максатында, кедей баланын кедей болгондугун, муктаж болгонун көрсөтүү максатында колуна ушундай бир кызыл бир чүпүрөктү байлап коет. Ал байланган чүпүрөктү байлаган бала, байланган колундагы байланганын көрүп, өзүнүн жетим экендигин ойлоп деле койбойт дейт. Майрамда ушундай кылса керек деген бир ой менен жүрө берет. Муну улуулар, чоңдор билишет, бул бала жетим экендигин билишет. Анан аны көрүп калган киши колунан акырын жетилеп алып барып башынан сылап, базарга алып барып, сонун кийимдерди кийгизип, же сонун эмелерди, момпосуйларды берип, баягы бала ошол жерде өзү дагы майрамдайт. Жанакы киши дагы ошол эмеге берип жатып, жетимдиге жакшылык кылып жатып, ал дагы көңүлү ушундай бир өзгөчө бир маанавий деп коет, руханий бир байлыкка бөлүнөт да. Ошол. Андан кийин ошол майрамдар себеп болуп адам баласы алыста жүрүп калган болсо, мисалы жумуш себеп болуп бир мекенден башка бир мекенде барып иштеп жүргөн болсо, ошо майрам себеп болуп өзүнүн мекенине кайтып келип, сагынып жүргөн мекенин сагынычын таркатууга мүмкүнчүлүк алат дейт. Пайгамбарыбыздын сөзүндө фитр садакасы бериш керек. Ооба, бул орозо айында орозо кармаган киши, негизи эле жалпы мусулмандар бири-бирине ошо фитр садакасын бериш керек. Бул важип өкүмүндө, бул дагы ошол жетим жесирлерге, кедей кембагалдарга бериле турган бир кайрымдуулук да. Пайгамбарыбыздын хадисин айтып өттү. Бул майрамда дейт, негизи эле мусулман баласы дейт, бири-бирине тарынбаш керек. Ичиндеги кызгануу, ичиндеги көрө албаган сезимдер, ичиндеги душмандык сезимдерин чыгарып салып, чыныгы момун мусулманга айланышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтат го дейт,
bir musulmanга 3 күндөн ашык тарынып жүрүүсү бул арам, тарынбаш керек. Ошол сөздөрүн айтты. Андан башка пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде ошол мусулмандын бир тууганы, мусулманга жакшылык кылуу жөнүндө сөздөрүн улап, эң аягында ушундай бир аалымдын, даанышман аулиязаттын, оолия деп коебуз го биз кыргызда. Ошол кишинин бир ырын менен сөзүмдү токтотоюн дейт. Ошону мен дагы мындай которууга аракет кылайын. Мисалы, жан була жананыны дейт. Жан дейт өзүнүн жанын издеп тапканга дейт. Байрам о байрам ола. Эгерде ошол бир адам өзүнүн чыныгы сүйгөнүн, жакшылык көргөнүн адамын тапса, мына ошондо бул майрам болуп эсептелинет дейт. Кул дагы өзүнүн султанын, өзүнүн башчысын тапканда, мына ошондо бул майрамдыгын өзүн болот дейт. Анан көңүлдөр чөгүп, кайгы капа дагы жок болгон учурда дилде хижаб реф ола. Тилибизде дагы мындай бир түйүнчүктөр жок болгондо деп которсок болот. Анан бардык күнөөлөр аф ола. Бардык күнөөлөр кечирилген болсо дейт. Мына ошондой дейт майрамдай болуп эсептелет. Чыныгы айытка окшоп калат дейт да. Демек бул сөздөр ушундай бир маанилүү экен. Чоң рахмат агай, ошо биздин ороз айтты кантип өткөрүүбүзгө сонун бир үлгүлөрдү, жолдорду айтып бердиңиз. Эми сиздерге эркин микрофон, биздин элибизге ушул деги эле майрамын куттуктаганча жалпы каалоо тилек насааттарыңызды айтып кетсеңиз. Убактыбыз учкан куш экен, бир карасак эле аягына жетип калды агай. Өтө кызыктуу болду. Sohbet güzel, tabii farkında olmuyoruz. Güzellikleri anlatmak da güzel. Vaktimiz geçti ama ben bütün Türk İslam aleminin, Müslüman aleminin ve insanlığın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Her günlerini bayram sevinciyle yaşamalarını, ömür boyu yüzlerinin gülmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. En güzel bayram, hadiste de söylendiği gibi sonu cehennemden kurtuluş Ramazan. Dolayısıyla dünya hayatını insana, Müslümana yakışır bir şekilde değerlendirip ahirette de cennete giren kullarından Cenab-ı Hak bizleri eylesin. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. Баарлашуу кандай жакшы дейт да, мындай ушундай маектешүүдө убакыт кандай өтүп кеткенде өзүң байкабай каласың дейт. Эми ушул сөздөрдүн аягында жалпы түрк тилдүү момун мусулман калкына жана ислам дүйнөсүнө ошол эле учурда инсан, жалпы инсан баласына ушул Рамазан айт майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Бул майрам себеп болуп көңүлдөр эч качан чөкпөсүн, түбөлүктүү жүздөрүндө жылмаюу жүрсүн, жашоолорубузда береке, кут береке болсун. Дагы бир жолу ошол Рамазан айыңыздар кабыл болуп, орозодо кабыл болуп, Рамазанда хадисте айтылат го дейт. Эткун минаннар, тозоктон кутулуу эмеси дейт. Орозонун акыркысы тозоктон кутулуу деп айтылган пайгамбарыбыздын хадисинде. Бул дүйнөдө ушундай бир орозо кармап, анан тозоктон кутулган абалда баардыгыбыз бейиштин жытын жыттап, бейиштин ырахаттуу жашоосунда чогуу болууга Кудайым ар бирибизге насип этсин дейт. Чоң рахмат агай, ошол айткан насааттар өз максатына, өзүнүн ээсине жеткен болсун. Сиздериңиз дагы айтыңыздар марек болсун. Иштериңизге ийгилик. Allah razı olsun. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүн биз деги эле майрам деген эмне, майрамдын түрлөрү, өзгөчө улуттук жана диний деп экиге бөлгөндүн артыкчылыктарын, өзгөчөлөрүн айтып өттүк. Жана бизге кирип келген ороз айтты кандай өткөрүү керек экендигин агай бизге сонун кылып үлгүлөрү, мисалдар менен айтып өттү. Чындап эле карасак бул бизге бир шанс, мүмкүнчүлүк эртеңки ороз айт. Анткени бул ошо ороз айтта тууган урукка, коло коңшуга, жетим жесирге, бала чака, чоң ата, чоң эне аталарыбызга, бирибизге жакшы сөз айтуунун, бирибизге зыярат кылуун, алардын ала калын суроого бир мүмкүнчүлүк. Кадырман көрөрмандар, ошентип бүгүнкү майрам жана ороз айт деген берүү соңуна чыкты. Барыңыздардын кирип келген айтыңыздар марек болсун. Өлкөбүзгө деги эле жалпы мусулман дүйнөсү, түрк дүйнөсүнүн бүткүл майрамы менен биз дагы куттуктайбыз. Кудай таалам баарыбызга кенен ырыскы, өлкөлөрүбүзгө ынтымак, биримдик, токчулук, молчулук берсин. Дагы көптөгөн ушундай Рамазандарда, айттарда бирге болууну баарыбызга насип кылсын.
Чоң рахмат.